By class amuk horani haji mopalam dagi wana tholak pasingdudi moy fail oi tamline hai akhoi tamba phangdabagi ko moi da kalakpa mangini ko mopalam gi jungle na leibe school ko hairu dagana perfect environment for studying hodagi mark tuna di yadramina paisa mayam donate toraga tamuba school do atu sindida akhoi kalakpa yam mani baduna wa launu ko adu makhumdo thola bane sak yam ka khibdo ma sangam daida am sidaru sidana sahi khare di like tam tok tare ne kar bye oji wanar ba matam si do ko khoi samaina handana yenga bu khona bi tawroi se bai ho sume moi su wana thok lei do bai moi su na da boi sanu ko khoi su na da boi jagi moi na ram ba su pha boi sanu ne ko bai khoi ram se ba adu bu makhum ni mamam sa du ma di bo lo he ai tik thok du le du ma di ima baba gi mahi khangna bu gali ta bra wi ki mahi sita haina halaga ai sa nu pa si di na han ga no ga haina ba ibungo na pa du su mahi maron di khang da ni na le ram roi talbi khoi ba ji di manu ji tawri thabuk si de na so thabam tawra mana pha ga jani mahi pho haina ngam da ba abungo my sweet child se sak si saro se ising na si le ri ko ai te ma nasa gi sak pi ba sang da mark su pa sang mu du nungai ri bo e ma khum sai kha di lai khau po ba phang oi jori ne ha nangi ka de ga lai khau ga po ra ga sakhum phau ga di chalu nu ko the light of strikes back te ma ima di kong ning gre te ma kari hai ba nang bo makhum na sangam dai di khoi sa na tam college da khoi soi mi amo sang ba di le da u bu phang oi ga na hojik tina sang pa joi na sai khara diploma u bu phang oi dore da na lai da ban ngang po wa si that pham je lei ta ba ibung moi na ngang pa si si da ai di sanai lik le ya ru ga isan sana draga moi na hena isi si da ra kani bu ko do na isa kari ngang pham lai tre bu na ma si nang saw ro nu ko si ro bu na se ra ti mai ai ki ya ba nga se wa ai lai ro mi yang ki ai ni ai di paisa pa ni na ai di Milan sa toy wa li ama sa toy wa li du gi plan yam le di moi di lai ro mi na oren gi sa ki wa khan ne moi na khalam do se du ni mai moi ga phuna yam ki ba wai tai da ngai ba tas floor da nan thu da na ba sat pa di hei ba ko du ga sida ba si ma ha yo dre ma da na khaw no ko mi ai sida ba ha yo dre ma khum ka no ma hang gi ne ai cnm dei pot se le ko du noi khaw jaw di aw ga la ka dro ya ngasi di makhum je khum ba yar maroi I want to do a shout out of YouTube channels for 10 days, except on this where I do a sponsored video. The rules are simple. Rule number 1, you gotta have no problem of me speaking in English. Rule number 2, you gotta be a subscriber of my channel. Send me a screenshot of you subscribe to my channel as well as your channel link on my Instagram. I want to select those YouTubers which are willing to put in the work, which are willing to put in the effort of making videos, and you gotta have like at least 10 videos on your channel. Hey, is it too much to ask for? And the shout out of the day is David KGS. He has like 12 videos, and I'll put the link of his channel in the description down below, so go and check it out. And I'll do this for 10 days straight, except for the days where I'll do a sponsored video.